birashoboka ko wibaza kenshi uti nakoze ibibi bikabije mbese nanjye nakwakirwa nkaho umwana w'Imana hari inkuru nshasha mufitiye nshuti yuko Imana yakigukunda cyane cyawugufiwe mereye wari hari umwana wawe umenye Imana sukwibesha kuyikurikira sukuyoba hari ibyo yakoze muri twe tutabasha kwibagirwa umenye Imana sukwibesha kuyikurikira sukuyoba hari ibyo yakoze muri twe ntabasha kwibagirwa Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ni wa mahanga yachunguriwe Igorogota wabana iminyago wirongeye mu maraso yawe. Amahoro cyane bakunzi bacu ba Tarisisi Hope Ministry TV, nkuko mubibona muri no show yacu ya gatatu, episode ya gatatu, season ya mbere, twatanguye n'indirimbo yoroheje yo kwiyegereza Imana. Kuri no show ni jewe nyene Bebe Bella Glory yandi kuri microphone ya mbere. Reka nshimire Kabor nawe nyene yabateramishije ku ya kabiri. Mwarabibonye nyene ko byari bisa neza, byari ibintu bisukuye, ndazi na amanota mwo yatanga nyene bikaboneka bien. Muga sinza kuba ndice nyene, reka nsabe na hariya nawe nyene ashobore kuramutsa abakunzi bagiye kudukurikirana. Parfait. Yegereje. Turabaramukije mwese muri kumwe dukurikirana, turabakunda cyane. Adinazo ndabakunda. Kabo amahoro safi murakomeye. Turabaherera ikaze mwebwe mugiye kudukurikirana muri no show yacu, duteramane nimurambirwe, reka dukomeze nino ndirimbo. Ni wa mahanga yachunguriwe Igorogota wabana iminyago wirongeye mu maraso yawe. Uri ntwari Yesu inamibwa waresheje umwanzi w'abantu abatware komisi y'umwijima wabahemuye umugaragaro. Wambaye ishusho y'umunyantege iwabumbuye akanwa kawe, umwana w'intama bajyana kubaga, waranzwe no kwicisha bugufi. Intego yawe yari ukudukiza umwijima n'urupfu duteka, mu maraso yawe twogejwe ibyaha byacu, mu mibyimba yawe twakize indwara. Umusaraba wawe mwiza ni wa mahanga yacunguriwe Igorogota wabana iminyago wirongeye mu maraso yawe.
uri ntwari Yesu uri nyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware polisi y'umwijima wabahemuye umugaragaro uri ntwari Yesu uri nyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware polisi y'umwijima wabahemuye umugaragaro igorogota ku manywa y'ihangu wirehereje abo mw'isi bose kwijwi rirenga utera hejuru uti noneho byose birarangiye ugeze ikuzimu barabimenye umwami waho umunyaga ubutware wabanyeyo intwari zo kwizera Yerusalemu barayitambagira ino ndirimbo ni indirimbo itwibutsa igikorwa cyiza Kristo yadukoreye ku musaraba. Ndibaza nta n'umwe atazi ibyo umwami w'abami yakoze. Iyo atitanga je n'ukuri sinzi Mana nimba noba ndihe nimba noba ndi iki je sinzi nka Kaboro wewe ngira we yari kuba ari umuntu nyene sinzi kweri Kabo ibi bintu wewe byumva gute? yana ariko banarabaye agahene cyangwa agakoko bakaza baranja Mana yanjye akabwa akagurube to kugiza mugabo akabere. Imana yarabirabyingira umuntu ashobora kuvuga akagira ubwenge mugabo urazinguruye ko kuri wowe nzi ariho bazihonereza ubu naje haba ariyo bamponereza mugabo rero kubera Imana yamfashije sindakabenzi Wiyo ijya numa mbe batanga inuma nimba ari numva wewe wari kubironka kwera Nari kandi kijya gihe byari bizize nari kubikura he wowe Mana warakoze n'ukuri. mugabo rero ndafite ikibazo none zijya numa nizo Yesu yajya cyane yiri rujya mwotsi watuma hejuru yacyo ubugingo impamvu yakira ubugingo yanezererwa n'ubugingo bwayo yanezereza ubugingo cyangwa yanezererwa cyangwa yanezereza n'umuntu apfuye hatagenda metero umubiri y'ubugingo cyangwa yanezerezwa n'ujya muyaga basi n'ujya mwotsi Urumva washatse kuvuga ko yanezerezwa gusa n'akajya kawuderi akamoto yanezerezwa niko ndabyibaza wowe n'ibiki none yawe none wowe n'ibiki nana bafasha nana fasha aba bantu n'ukuri ubabangura mufashe hari ni ukuri kw'Imana nana tabara ubangurukanye iyi ntambara ishura rero ico kibazo ishura je nari nibarije jewe uko ndabizi canke uko nabisomye yanezererwa egera ka microphone mugabo wenda uko ndakumva terura wiyegere yanezererwa nakajya kamora ni kuvuga ko basi wari umubavu ari ntiyagerageje kuvuga ubuzima bwa zirya numa hama kajya kamoto nako ariko ni kuvuga ko kumbure dusoma bibiliya tukazitahura gutandukanye canke uko umuntu ashobora kumedita ku ijambo kanaka usanga bitandukanye mugabe iconzi nigeze nanje kubaza ico kibazo nuko bakibajije ni kuvuga ko abadukuriye mu buryo bw'imwemu
nanjye bansiguriye ko yanezerererwa ni ukuvuga ko umubavu wamumotera neza ni kajya kamoto kashika hari none nanjye nce ndakubaza aho nyene none iyo umuntu akaranze inkoko yapima inusu n'ukaranze inkoko yapima ikiro canke ibiro bibiri byose ntibimota kumwe biravana n'ingene wacupoye ibirungo ari bimwe ibirungo ari bimwe ari wenyene wabitetse biramota mugabo hariho amaboko atazi guteka ntabwo shamwe ibirungo byuzuye isashe jewe bikarenga ndaguha aba ari wowe nyene ubikora aba ari wowe uteka Zana. ntivyomota kumwe bimota cyo kimwe none kubera iki ariho abakubwira ngo utange ngo ibimazi ngo Aha. ngo bishitse Okay. Bisigura Ngo ko- bishitse byaba bimeze gute ni umutima indani bajya barabakunzi binda umutima ubitanze atacaha ufise atacaha kiri muri wewe kikwagiriza atacaha kikwagiriza ni kuvuga ko niwo mubavu umotera neza ibyo Mugabo we urumva wazanye sikajya kamoto wabizanye rero. mu mubiri oya ibyo sikajya wazanye kamoto nshatse kubwira dutahuzanye urumva sikajya kamoto rero n'abaciriyemwo je uko ngerageza kugitahura parufite yabajije ikibazo ngo none ngo bijya ngo batanga byijya mibavu ngo imana ngo yanezerwa nakajya kamoto canke nibiki gico ico nanje narigeze kukibaza ico kibazo ndakibaza abapastori batandukanye yambwiye ikintu ca mbere imana yanezerererwa nurya mutima kwanza urya muntu wabanza wabitanze. kwiyumvira icyaha yakoze hakabaho rero itegeko ryo kuvuga ati rondera iki kintu kugira ngo ushikanire imana nayo igire gute ikureho bijya bintu byose igire kijya rero ni nk'ikimenyetso cyo kwerekana imana ko wishikanye mugabo sikajya kamoto rero turiko ikintu turavuga nyamukuru n'umutima nacyo nibyo rero nashaka dutahuzanye n'abandi rero baze kudufasha muri commentaire tugerageje kubisigura uko tubyumva namwe muze kudufasha reka dukomeze nemerewe kugira nemerewe kugira nemerewe kugira nemerewe kugira Nerubanza ngicirwaho muri nge nemerewe kwinjira hera n'ibicumuro byanjye Yesu yarabimbabariye Nerubanza ngicirwaho muri nge nemerewe kwinjira hera n'ibicumuro byanjye Yesu yarabimbabariye nagoba ntamba bintera kuvuga ngo Yesu abasha gukiza amaraso ye yuzuye imbabazi kuba mwizera bose umwaka wawe muri uyu mwanya ibyiza byose yagukoreye bituma uzamura ijwi ryawe uririmba uvuga utishima shima mana yacu nemerewe kwinjira hera y'ibicumuro byanjye Yesu yarabimbabariye ikirwaho muri nge nemerewe kwinjira hera y'ibicumuro byanjye Yesu yarabimbabariye birashoboka ko wibaza kenshi uti nakoze ibibi bikabije mbese nagenda kwakirwa nka umwana w'Imana hari inkuru nshasha mufitiye nshuti nuko Imana yakigukunda cyane cyabugutiwe mereye wari hari umwana wawe umenya Imana sukwibesha kuyikurikira sukuyoba hari ibyo yakoze muri twe tutabasha kwibagirwa kumenya Imana sukwibesha kuyikurikira sukuyoba hari ibyo yakoze muri twe ntabasha kwibagirwa yego ya
byanjye Yesu yarabibabariye n'urubanza ngicirwaho muri njye nemerewe kwinjira hera by'ibicumuro byanjye Yesu yarabibabariye n'urubanza ngicirwaho muri njye nemerewe kwinjira. murabibona yuko turiko twigina intsinzi n'ibyaha byacu kuba twaramaze guharirwa twarahariwe niyo mpamvu turiko turishima niyo mpamvu turiko turitambira nyene murabibona twatangwa nyene n'indirimbo nyene twemeza yuko twahariwe kandi murabibona yuko twahariwe. Reka twikomereze namwe ndazi mwarahariwe. Aho igombize hangwe twagiye narababwiye yuko ubu twibereye mu nyishu gusa bo muri Tarasisi turi mu bisubizo. Nilipofika Goligota nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya kutosha. Ni muzamuke Neema ya Goligota ni kama bahari, nimuririmbe none neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado vema neema yake kubwa. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Nilipoona kwamba Yesu amechukua Alinazi egera ka mikrofoni neema ikasiririka na moyo ukaponga. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Mbinguni tutakapofika, furaha itakuwa kuimba juu ya neema milele na milele. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Bahari kubwa, neema
murabyumva yuko twibereye mu buntu gusa bw'Imana, ubuntu bwayo nibwo gusa twibereyemo. Ubu turi mu bihe by'ubuntu, na niyo mpamvu turi ko turaryoherwa, niyo mpamvu mubona turi mu mavuta atari amamesa cyangwa amakoto. Murabibona, ndazi namwe mwaryohewe. Reka dusabe Safi agera akajambo kamwe ashikiriza abakunzi bacu, hama turangize ino show yacu uno munsi. ndarengewe sinvuga cyane Turi mu mwuka, niyo mpamvu atamajambo menshi dufise. Kabu akajambo kamwe. ndabuze aho mera. Warengewe n'ubuntu gusa ari nazo. Amen. Abe nitabye. Ndanezerewe cyane kandi cyane rwose kandi cyane. Parfait ariko aravugisha. Vraiment mu bisanzwe iyi ndirimbo ndayikunda cyane kandi irafise ahantu yamayangejeje. Nukuri ubuntu bw'Imana nkuko indirimbo iravuga Neema Gorigota ni yamukubakwa ni yakabambi cyambo cya Safi. Bakongomani nibo bakunda kuvuga ngo ni yakabambi, uyu Mungu wetu ni wakabambi, ana kipimo manake ni mrefu, ndo hivyo. Ndabaramukije murakoze cyane. Ewe n'umunezero ndabakunda cyane. Nana icyo nobifuriza tuko turasezera ndibaza ego ubuntu bw'Imana bube ku muntu wese adukurikirana, kandi bibuke kugira akaboro. Sinari kwigera mvuga akaboro, nanjye uno munsi ndakavuze. Maze kugira akaboro kuko kandi bagire na partage commentaire. Murakoze. nibyo nyine tubasaba, nta bindi. Reka mu majwi yacu turirimbe kandi ino ndirimbo mu guheraheza kugira n'abandi ko baradukurikirana nabo nyine mudufashe namwe tuze kuririmbana. Ndazi indirimbo benshi murayizi, nawe reka tuvuge yuko ubu buntu bw'Imana nyine aribwo twihekeye, aribwo nyine twibereyemo. Hama tuce duheza show yacu uno munsi. Itakuwa kuimba juu ya neema milele na milele. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Ciao ciao. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.